Paulo za kumeo jabi ashiwo shina wa kujabi mukuru ngo maitabire ngwi omungendo kanaro china kujabi ke mushu umuntu ngahongwa ko munani ko muhonga ngali ngamalira ye muhongere nembora ndasho tala mu Yohane 5 ekundwetenga tayembo lini mali hingire Yohane 5 ekundwetenga edebolisha mu mirongo ibali na muvyu malisha ni Nebendikiro raindo Yohane 5 wamunine Yesu ama ameya kuye nali deshasha onjo na yanjambi njia isako obonjoro uye oyonji mushiwa ashiwa uja onanjonjo ndamukuru omwana omwe shinge Paulo tashawo no kuita byayi obe yani muhona andashwa iku Yesaya ekondolisha 30 eleba 24 malisha ni shwa yepe munjira ko kunene poko kumuho indino modhu erakare kombanda yoe dimalisha nai onjira oyonji kayende muyo nembora imali hingirunga na muhona Paulo omashangwanga eya ashua opado kujanao minabi eye weri hongere ohunga na mkurumbi wa Israeli ngwi omashire wombongo ngaba ngo kushera ngo hanje mashosho yo andumbo bina mabete mbala Yesu mbinu kabino kuhita thana no bina mbi ya Mose osha koveta yo bayuta opalo kushito bina mbi mara ashua maraka ashua kishani nualimbuka yanangwi omuhona mara muhona nguni bala ami Yesu wanazareta mu ishere kujirepa ya andasho take borobanga lati no mbiyo hapo usamaisha bi ekondolisha 3 elewa mirongo bibali na muyu maisha ni nushimuri oba Kristo indino owene onende kurona ba Abraham numa mupewa imbinjambi bya kwidika une wa Abraham shara era kujebi orkwatu we marukeura othana shinge odonyose meyu amujuri oyungali hendono okucho mayingire wa Paulo sango ahengo mubujayi obya ni muhona nino ndachwa po kadaba kalasti ngoma haise kama upapitisiwe kanawa nchukia ruke po nambo kwao nyambuja bi mutwaere na waruhe ibango inukwango kuhingire umunembo wanje kako patena ananya thashima hingire okulabe kondolisha medeba umurongo na ndano obeshinga amurire omuhongono nene okuraera obandu abehe imbimbi wa muna na mbi wa duba mune erihongo tunga maliera erihongo nambano muombere shikenai awaduba rukuru mbaingire jabi ombapitithimo oyo mukamburi waduba wakambura ashiwa mara ka ashiwa kushabi muhonangwi obani se kama upapitisiwe nu ukohwe koma ubiboye indushiwa isana enale wamunona waduba hunga na muhona chondo omununga wo uhunga na Yesu uhunga na muhona ngapiti ngaitha na Abraham ngaitha ngapiti shibana sho Israel kwa mwengite ubindo biwambu weri hungano na mukurungo mara para na niya chima ingire mabi se kama ukohwe koma ubi mwinjo mbapitithimo ukuchiko kwa mbepla panamba onga hu mbo Paulo sabeni pa pura kushabi mbapititho nyuma mbapititho mbapitithimo uko oshakoveta yaune wabisha mbapititho mbapitithimo ya Yohanes ngabapititha mundu Jordan yo njechi yo mauvi mara kambapitithimo yo kuko kamu Yesu penduka mu Yesu obina ibibali lindo mbapitithimo onzo iya okuya bumengire ujabi ombepela ponambo ongahu nuno Yohanetha ekodolisha 3 ukwao edebolisha 5 malisha ni shiri
nekulaere kusha omundu chehino kwatwa rukwao kama asora okumuna uwona wanjambi omundu chehino kwatwa rukwao ove ono omundu uwona wanjambi ongaho kilo ya Yohanesa ingo muvubeo mbiriwe ya Yohanes ekondo lisha 3 lisha 5 omundu ngeheno kukwatwa rukwa makwehe injo mbapitisi munje ya Kristo ondele ba membro mawandu mali hingire kubyani imba ovo mbaba kondo viuru mokuhongono na ombude ya Kristo nuwi namba batakamisa omatfakuye maro kushauri wa Kristo po uwu qualify Paulusa kasha qualify mokushero mbongo yendo kako wa qualify mokushabi wa hakaina na Yesu omugungu mulungu kulamba nende thamado kushabi mwacho inamba bihembo erihonga ponga Maria memborara jaro university ywe jaro mitiri ywe wakambu rutu kushada uyende kwinju o Yerusalema kushoka shire njo mbongonda mwambano mwambu kushikise kama upapitisiwe ongwabanjo yourunde wembo ida kugamba upapitisiwe mune mungu Yesu ndi muhana ngu Yesu weheno kumusho ondu shwa muhana ulichi ngoba Israel bebilonga hu okuya shiri mekuningire muhona anje kama we shiri mesha ndangi kupura tena chingire chetu che ubara ndino ndi mara mebe likobe ko kushaka alikana potungi to vengi vapo katushiwo vina biri mu mulungu wetu mara tukongolero shina omundu shawo no kuvalisa po omundu shawo no kuhonga mara ni eharuka okukahita mwinde mburini no kupura kushari imbepo njapo komuni hapomba walimo bango kushashiki ombe pelanji kai purkizo bando omundu gesha bi ombe pela purkizo bando okusheye muni ombe pela ekeyi onango mahongero opofyo ombe pelonga shonda ru onanji purkizo bando ya ungulirwa yera ekwete lera onandembo ndashango hungano mundu ngeri Yesu Kristo nge kumema nge kukekerobe nami okucha meningire kobe ko kushabi alikana ningira kumuhona mekubandulizo binabi mekupe binabi mekupe obinabi shondwa onduliwe shinge mu mahongero wetunga we warandi ndi ongano no bapitisimo shondwa yatuno shina kobe mesha bishiri yero okuwoko kwe keyuru kumba isha muhona ondu memborawe ove ndishiwa kurungisiwa mu mambonga o mahongero we warandi ndi ove kwakwire kobe ko kushabi shinge o marume ndo mbamba apura kupita no bahongero kushabi nambano marume ndo bakwetu katushitevi obashondwa wa papiti otobe aminya keshiwa onda mikere ekapura tena mokere kauli mungeshi mabalisa akula nbaito batisiwa kwatu kapapitisiwa atuhe fashito binambyo nuka kusha bi meuli komunwe kumundungo kushawe ngwashashitana amikeshiwa nimekambura hali ngwini no hokene kushuwa okusha shiri meningire minara Yesu kushabi muhona ngikupa tuzo mutima wene ngapatule horero mutima nunga kae puna obe nunga kae ende puna obe nunga kupo matha mokushiwo wachiri no muna we erike nga hinda kove okuye kukekerobe maro kushabisha uturu ngene upendule miubandi ondi shiwe muyakuka okoka bomba pitisi moyo meba openduka muye singesha penduka eurisha 3 mendo maka ende kuna Maria Magdalena amesho ndangi ondango nene ko yalikana ko shapali pamwe mona yokufera ndaya mona yokupo masa nimesha ndangi watu hakaende rukwao kukahungike tukarwe
mu programa arwe okuhepa